Waktu donu ina the agency lili berturu. Sato ya utako nama sarili mai nama agency. Me bukia. Ni borro tigongo kena programu borro taki maina vei longa niu kena Connect Fiji Care. Ena vengarabi nei Mama Kaupesi and a Radio Mbulando Mata San Francisco. Ne kauti kanda batamai. Ada radio Mbulando vata wakambula talitu kaya ni vikemunin sema tiku mai kerve mosotini mai dava toka bakalilai mai davuka toka bakalilai non tu vitala no yo sena lenga. The show must go on. Se va dava mama. Dono vinaka una. Ni mbula vinaka vakadava na madhango tos vinaka na vingaravi. Mai na velanga niu. Velanga niu ngo kata vale butu na korturanga go Sacramento na lamu ni madha todongo. Triple digits na kata the chicken. Ni kuasa nga sange be malume na raki na velanga niu ngo. Sa totoka sarna beke mami ni sabe malume valele na raki. Totoka i ndunga na i tukutuko e ato rongo da tiko na matakini kua na wakaroni dhangi lambai. Dhangi lambo Hillary, wakanui ni na senga ni tona wakila, ia kanga i tuku ni tiko e ato na wakila tika na tunu makani nraki, and then around na tautali tunga na udai. Watiko e a ia na vingaravi na longa ni ume toso tiko nga se vadava. Toso tunga na vingaravi. Ana kai totoka tukina na longa ni unimerika, se vadava. Kanji na neta. E tau na uda, se dila na singa, se dhangi lamba, se dava. E na toso ngā na vingaravi na vilonga niue. Waka vina ka tiko kina Connect Fiji kia nandra tu vito koni ka rao ni nda mai rongo the tiko ani kina nanda iwa siningo nongo mai na vilonga niu ko. Waka vina ka tiko kina vi marama nei tā, mama ko vesi wasailangi, nona loma soli, mai vingaravi tu ko talinga ni kina na nonde wasiningo na watongo na kena sangai tunga menda wukei menda wakarara matakitiko na itoke na kaiviti kanda sangole mai da sambutu ka mai na wono lebongo o mirikai mama waka roni wakambula manda vira na sia matiko mai weki andaru e na kavini kua isa wambula ni na biasa na chinkavani nonda vanua wambula talinga ni weki ni na turanga na marama mbale o ke menina dorobon ngonele o ke menina lalai o bambul tal singa ni benong kuna tokong gor me rewanga o sinredi ko ni onchik mai o kilanga ni na dorobon lekleng ko na gese mamekina bulu bina kanana dombula bina ka me rewanga ia na nondaru vital no na madha sawati me bakanduru vital no takatiku anda waka totolonga daru reilesunga na vika so ndaru samai vital no tiko kina na madha sawati baleta ni oti nondaru vital no sangili vital nga ngiri ra lako mai ra bolo mai na vika daru mi vital no kina na madha sawati roni be bakarara mate kitale mandanga na vika so ndaru taramai bakalili na madha sawati mama. Iya, kantor vital no takachiko una na lebu ni toke or saya to chiko mingo na nanda i Amerika na vi magawa na vi singa banda na singa ke le chiko mena Fiji Airways la ko chiko mena na sasanga na mi ngara vi bula ike pakakina na ngara vi na vi mata mobile ndona masile usar la ko chiko mingo Under vital na takchiko with a green card sa lako chiko mai sa chiko na volotar ni takaka durban nua lestale kaket baya ye chiko talangan to na kene wasile bukor sa me bengarabi chiko se matiko bira na veka chiko beira kor sa lako tiko mai bot kena non green card se son back sarti makapike sa tu non volotar ni takaka baya andora be bukito ngakina me rabakara rabataki ni tu eso nangoni sala narani bukeir kina merani ra lakadaka en tamana ni lakadaka ngona caregiving industry Amerika wamimbinir sa setup chiko na nanda agencies ni toke mera bingarabi nada bandarin taka menda buket taka kina na ilako ngo dora tarani balela na matenika na taka ni tax ID sa mendona nomu namba kasi ang social security ron yung bang takto kaya driver's license ni $100 to na AB60 ranyo nreba kaya baka sabi bulin rebe ke kaya sinin rebe tabi bicara ranyo may bulin rebe ke dina mena tamani kinan so nakalalinggo ebe bukisar bali abu ano tamba na niya takadakang go
na caregiving, nan reiwa. Watake na nomu garawa ni sotale na kalasi ratu. Rabaro takitu, rawanyo zakaba. Mona wakarota kikukina. Na zakazakango, kevaka sesang niyo terintik mikina na maybiti o kla FNU sotal na bitambana maybiti sa zakaba chikuna na program go. Kevaka o nive tose talea se nive teke pune sana go. Etu na unisala ni rani zakaba kina sona buli merawa ni o tubiko sona ka na raro sarakina na nomu zakadaka. Dina todo koe. Mama nomu tukuna ngā mingore na wika roni rada kawa roni sona bulika. Onge waka samataka tiko endua na kai roni na mai waka mbera waka lewu na non ritos tosa matanga ya nan reiba. Baleta koe au sando tukuna tiki na weira na wikimdo na seama tiko me viti manda. Wikimdo na seama tiko me viti o kelani weambaki lewu sa do waka le fomu tiko na green card lottery. Lewu sa ranana maki tu na green card lottery. Dona kango ranyo ni dhakaba na ngono ni sa ambiuta kina na nomuni moni sa wakalea fomukina ni sange me waraka tuya ni na madhala ni green card lottery o ya moni lakani ni lebulin reba. Ena rawa sar no mo mai toso i Amerika ke wakao sar reba rau mai sa wakalese ni rau mai gayo lako mai. Dena ni kona mai wuli da tali kia mona mai mena mai visau na leseni o na lako tali na DMV mo na le wuli reba tali kia ia sana rawa tumbaleta ni ko sa wakalese ni rau tu mai viti ando na kau ki la wakalewu ni lewu untu sanga me ubukeira endo nrendre ke wakai sember sartunga ni reba mai viti. Givango ne anintan tuindui Nindan tu mama so we can the toe o ia wasang din riba mai viti o lak ngami ki o sa reda nga o sa kila I have to drive o nan riba ki ke kai senga nan rendre no gubito sakin rendre na no gutoso mantanga ko ia so we can the toe la ko mai tu riba mai viti o la ko mi ki baka tu mai ndoma mbula taka baka lewu na ramba ningo ni sali tungo na to tolo ni motoka na vika ke de tu i sanango na rawa na bibu ke nga baka lewu ke baka mon riba ra mai viti nge o la ko mai se dam beka no rai mama gori una wa samtaka chiko na may Australia mandai o si berni la mo Australia yo o wa samtaka chiko ni lele una non tan la ko Australia raka ni ra servir na vitose ki Australia mena la ko mi Amerika i o kla Australia sambo chiko bina saranga na non to public transportation na train na basi na e be bendindi vale leche na situation me Australia watake na kena ike na be na kata sara na ndona sara na advantage level ke baka sara ni on reba dan batani na non to transportation public transportation sama sara ni be baka na non to me Australia na kamata onda ronga dina todo ko ai duindui tamani duindui levo io ngai levo talanga na dhaka na rawa sar na vosa u waka samataka tokongo mama no ngurongo da muni waka madala taka tiko ni sono wuli rani ra waka dora mai it makes them more marketable na rawa na no dhaka ke waka me o sambo ndriva ra toka mai dana kene buki unai o waka samataka chiko na market taki ni caregivers kaya yo manda se kali lai saranga nunggu business compared to the big guns out there the big businesses kali lai sar so minjili lai sar compared to the market ko sa tumbai mi enongo yo donaka o tali viau ni waka samutaka na non rasa kilatu na turanga maraman leni panongo Amerika na bingkarai ni kaivite Fijian caregivers are the best every now and then we hear them talk about that and kala yo mundanga waksam tak nangon na makasara ni sendola ko mo irna chinanda ando me da kada tu me buketia ni na so ni dur ni buli bat kena be kai so this is like 30 years ago 40 years ago ko sar me da kabatu na tamata irna chinanda na bunda beka ko me da kada tu ko samai bakan data ka tu me bakota tu na yalo KVT and Vingaravi and Bonongo especially Northern California so oirna tamata rachi ko ni rabangara kegi was rabangara chi na kegi was KVT arbete ni rongoada
na vengarep ni kay bite osili. Ko ngane ani ke mamisa nango saken to salele we. Dina. Anda lelebu sa lebutal nga nabe matanggali mate sa artu meranggarabi. Kaya ko ba kambimbi tek chicken na buli na we matanggali mate ratu. Mate mandangan dala ko mandangan dali buli. Ko mandangan na basic first aid, CPR and first aid, sa nakala lain dari nita to online na ALS Society, they have classes all the time, online classes. Or to Alzheimer's, dementia and Alzheimer's, they have, a big organization out there for viva bulli dito, we're na matabu vales caregivers on the different types of dementia. Pati kena bulli kwa satu mendarani dil taka kina na ve mate go. Sa chiko mandaya dua, sanga chiko tal na weni mate. Na weni mate kor lako patana ve mate ke kor satu. Penta sange bulli di talanga yani na weni mate lako patango. Okay, ngo koko sabo yak chikini leka mandanta na hospice case satu kuni mai. Kongo sabo yak chikini lenga sa bolak satu satu kuni mabuni mai sana ve bitanga kone singa se bitana bula. Sana kita sekalaki sa ko sarngame ana comfort kit the comfort pack, the comfort meds. Ya sana me soli. Kenda sakela bina chike so weekend sangara mena vita bata na hospice. Kenda sakela sartu ngana duin ni weni matea wata ke na kaya daka boko Mona sama ke no nagase soli bi kongo. Kabina katime arto bina katorto. Ko me ko sarngani masa. Me kuni wangori agitated Kenda sakela ya sadak sarnga Tossa da kitali. Ve rona ya ua, se ve bana ya ua, kena sa ka teken dika. Koya ko bimbi chicken na nanduin ni nanta baka rawe, nan bimbi. Nanta baka rote kikenda, ninda lago mebiti. Vita tunga nala mate ndakila ngur mate takase, ngur mate ni utos, mate ni suka. Kuninra, sabe ko sa tanga na kena bi matalele keve. Leo mandangan kau game boleh deke. Oh, nda rete mi bitir na sangka ase. Salah kelak sarabos tengah sarabos sel on satu di sangkur saya loy. Mur ramatin ya loy. Se sondo lasar tu gunung do bar di kau. Ya minta lang piki. Santa ke meri da. Se ven do china na mate go chigo na rana. Dina. Komanda na Parkinson's maybe dia. Na ngursani nin tu bangori. Tatur bangori men beli cisa wala ganta somke dia. Kita sakit mari itu yan. Da sedikit lah na minta ka minta wali kinala nga Aba tu nga na kena vital lotik tu mina manda. Nanda lago mi viti iyo. So weekend da sa binaksar ngono go sarara mata ki saro bici. Sali una ka sarakila Iyo yo mata na just talking from my experience na nuga to bike. Tagay chiko no mate sarala ni nungu kisi. Ngala ko mate sarala na Parkinson mati kira Alzheimer's. Kisi bimbiro rua. Iya. Rano bo itaka ni Rosilibio na vitadini Rosilibio na takatak bo. Ngeli taka na takatak bo. Una. Rano bunto mumbulo na bisi ko sinikila sa tap sa ya de chiko Sanga tu na me awir muna guys sa na taliboni na baka na ngono bo. Na cellphone niya. Yo, sa bara ka mo off. Yo off na yo bangara na library. Kila mo na internet mo na library. Gari. Iya. Alang sarga na library mabili ko tu sana ka na malatang ano na bi matanggali mati konda mingarauchi. Kung na o 100 tak chiki na menda bi buke Iya. Dami buke ta ka ba Wait okay. Wait okay mantangay. Tapi buke ta ka ba okay boleta nindo na kali mo ni kim sala ko itu mendali bangara na clients Alang chik na bi market Sangir mendua. Ten mo ko yo na tamang go tapi ko chik na mati ngongongo. Sana mati sangir ngata mandua. Oya sabaya chikan yo okay. Sa lang sar chikan na vital mo. Kenda sa market tak sar chikan yer nang gir chikmiya. Rekla chikan my Fijians are the best caregivers. Iyo. Okay, tu kila chikan di salugo dotal na ka O sa lang sar nunggu makasama. Wali available chikan baru nunggu squad Nomu tombu. Iyo nunggu tobo. Then who is the best person for this job? Kila? Ocha, mate mantangan ka nakasandarong na kahit tubo ni Maya. Kitungan rabang gonggong, malatatanong ko tao ko, gonggong. Siyempre na ng biuton dua, yung daw rubukin luto, balitin tabi ko chika na Parkinson mata. Kembal kale, sakla. Bata ko na kanalewu. Kanalewu, nakanambi, nakanambalabu, sana ba madalta ka morto. Ocha, menta sangay baka samta ko, who is the best person to go and do this job? Dona katalita ki.
me tiko e so, na nonda caregivers, o rasa Buta vinakatu. Buta vinakatu. Doanga na puno ko rin lembi chiko kina. Kila ko na rin beso ko na go na kain go bitakin dona. You want to put your best caregivers out there. And we all want to be best caregivers because we all want to work, eh? Kita binakata kita menta nakataka. Dina. Iyo, kaya ka na sinyo na pawele taka chiko. Yes, ano ko nga ay sana wawatok, eh? Wala to ko sila chiko na nakataka. Kila chiko na kala ko chiko mesan dua. Nangangandre ti ko mai. Iyo. I mama. mama. Nakamo nakawa. Kung ano na, andurmitan lo chiko ngo. Mesona ko nangona ni wawa chiko ya. Mesona kami naka chiko, eh? Dina. Tarwa sala. O wakasama taksar mama ni kongori na kisi wangori me oke kisana wawa tok mentanga baleta na takatango ese o iko bakatiki kon na tuki ni bisinisi o kilatiko iko sento mentanga e bibo sektak na takataka kenda to kilatiko kento o kongo ese berni tiko bina kono na kilaka me venga ni tike na ngangandre la komingo kento to kilatiko ya iyo na kaingendo bakalolo makina ni o tiangendo le la kutiko ni talno andarongo da bakalebu ni talno ni ngendo batungo kaya na tak ngai la komai ko sa suliti nga virtu na wekana se ko sa suliti nga vir no bikilai e vati ko so ngona ni tak iyo tu seng ni kilati ko senga e suliti ko na tak mbaleto ni ko ya nga niti ko na tak ya e ando na kame bina kata chiko na menda marengeta chiko menda buke chiko na kento rongo akan de rongo o irma da sala la ko to mai sarme tak sarlesiani lebu sarme lenga ndala ko ni bana sana buno tu kuno mai ngono mantanga ko ya wa tinango ando to na makege marama ni biti ngo na rana o asenati esa marama bina kadina ko ngone ya ni wanga garati ko sa bangarangan na Fijian caregivers e bachuka na kanila ko lako ken balmale yo na ngono ko tinikin tua o ko ya ko tayani metoto bata sara na porstand sa to kina o ko ya sa taka wachika dina orang ni biti sana turang ni biti anda kata kerja. Ya, ibu ke kena balik, ibu ke panu token bisnis si, na non market tak kau ira na clients na company ke biti. Wate ke na non garabi binaka client ya, na non garabi binaka. Ruru saranga. Win-win, win-win situation. Mama o kutiki andarulis talemanda ki na nonda wulida manda na nonda daka iyo ndina ni tiko na wakana specialties wakana ALS na dementia na kabaya ndageli wulida menda kila menda garavira wakadaba iyo dua manda ngana ka au kila ni rauni to na bibu ke taka wakalebu to we kenda to na sami tiko raungo ya na the basics aranga na basic senga wala nga ni first aid sa na CPR au wase tiko ningo mama na o wakasama takalius tali na nungu sengi mitiko bu na daka va caregiving na wase tiko na mother sauti na nungu mateni kisi tolunga na bula kia sange la kutal mendo tal na daka la kutal mengo yo go e u wase tiko ningo entu senga sartunga ni dona bonu o me bulikina maina except for that one na nungu mateni kisi koya wakasama taknio kaya sa anda butunga bikiomni na sangarabo tina quadriplegic o nisa na kilati ko na ka kirovital no taka tiko ningo na kakedi ko na takababuai o tia na nungu sabi enroll lebi mai na taka yambale tani mbuni ngo nindo bosa kay African American kenda sa kilake dito nungu sunra na bosa tunga o tia sange nungu bi enroll lebi mai na taka ali o liturta lindo tal na taka sangirte ki ani veao mama sangirte ngani ngo sa tukun o sa ba yo tunga yani o sa ka tunga ni ron yu taka na taka ngo tia nangono sa lako kini vale o sange le reda ke bundo tamani ndoma mbula le sange da vio tale kya baleta ni kon marama ya stroke davo tu ndona sana roni sebi buki ndona sana sa senga saranga oi como ngai viso take koya indela ni mode so she's practically bedridden davo tu go endo esen berba kan ni viso take ni ndona diaper se kila me nakabaya mo viso taka na city mandanga mo viso taka mendavo tiko nga koya oi como ngai sanga mo viso taka mo sama ki ko indela ni mode balata na quadriplegic vendo tani toka pakelelai Congo
ko nga ya mama na tamanin do mambula lebu yo o sange wakasam taka, that's just basic stuff. Mo beso taka na diaper, mo beso taka na city dela ni mode ni ndabo tonga koya ya na ka da baka vinu vina ka baka lebu ngongo ni sa tu lebu na bono ni buli karani to same buli the kina ke roa wasi tuka ni na mother sawati ni dona turanga ni viti sa tiko talngango mai i Santa Rosa, ni Cleo ni langi, ve mata o lako tiko no vulio koe sa pakaidoara Sartingana Academy, ko ke la talanga mama ni leunaka na vuli bango, you can do online. You don't have to go. Mole attend classes in person, eh? You don't have to go in person, iyo. Kila baka na numu mamadal taka tokongori na Google, eh? Numu mamadal taka chiko tomande i una na nonra, it's, you know, it's continuous, it's evolving, eh? Every day something different. Batal nga na medicine, eh? Na wanting tike. Nabi matanggali dementia, nabi matanggali Alzheimer's, nabi matanggali stroke, nabi matanggali Parkinson. Nabi tatal tu na branches, eh? Sanggala kapati kena wani mate, na kabaya una. Pongona, sanggala ko chik mana mena kena buli nangunungo, eh? Sali bu mena kena buli, menda identify taka, menda ningon antara identify taka kina na bisawe ya va chiko ve indua, tobi ko chiko na matengo, ena rawsar ni ko buki ko ekina. Waleta ni ko sakila chiko, na mate dava chiko wa, ena vango ko ena sonongona, ena vango ko ena sonongona. Nangona le kala kina mate ni singo ko e sundown. Eh? Sana baka tega buya vala mo ko ni sakala sa buchi ka sali. What's tak mena vasige lebu. Ya mo sana kilaki na nakama. Mo da kaba. Iyo, kendo aggressive ko kaya na kai. Kembal malingon binang nang ruli basili mina mataglilay. Ise malumuto na bulan. Dina. Ya malumuto na bulan ro sera di basili mi na kaked baya. Monroara ka to nangona sana tega bu on me kino ko ay talaga masa on. On talaga no ko. On talaga no ko. Ya nga sana kai bibikin nan manda bakasangara sana ka. Akila ka. And that's why we are here. Kaya bukan ni biataro, ni rani message maybe una, se ni message maybe au mendarani vital nota kasi nadaba ni ngan rewa. Nadaba kero rani bebu kemikin. As in resources, eh? Vena ka mama. O via ko tiki andar listale na nondoroa vital nota ka tiko, kila ndo mandanga na kali bungo ninda singela kan mendali daka na kende rai, eh? Right. Yeah. Kende rai na nondi sulu baleta ni kenda tona na numutumbeka na caregiving ko living garabi tunga i vale o tunga i vale o tunga bat ki ko embada tu se sangase tu bio o mama kirkero ni vama dala manda mai na tikino ya baleta ni ndu tu na kisi so ela ko mai na matabu vale like they just don't care wakando na matabu vale o living garabi kina o tunga onge sa mata bio mo tora mai na beleti na beleti o mbiteani onge mbitikina whether it's a cookie or whatever o na mbiteani ndo na sasa na sasa onge mbitikina cookies na tikini meleni se da bebia kani o koe sangai tukono koe oh no we're not like that you just bring the napkin kia o sangai torarau kina ni ndui tu ia ndo tal na matapu pale na kake de i como na vakaruta kani na veleti na ngone mbiki na veleti na idula na isele na kake de ba me tu vani vakabenaka ni mber ninge o mbitimbumbu ya ni merendambe me kana so yeah na ndui ya roni va madal manda kina mama kerkere okay evango ndui manda na kini bula near na clients chika sana ko baka ko bata sa magalta siguro people who don't care how you present it and then there are people who are just very particular so manda na rongo manda ninto monda iyo baka resevaka iyo kami ba kala ko foto kami no mo sarto ngabi kami ando ko foto ngano num to sembi to kami nando mo so rabi na kata na soft so oyo mo nga sando na yo sando matuto gabi na mo matal to na kami stress ta ka iyo o express ta na matangu na domo na lingagu iyo baka mo aggressive to mai baka mera ka radika to baka aggressive balilay buno ya sabi so talkina tama malumuta ka din na domo mo Masa pa malua, iyo, kami birdan din di bara, kala ko sa to na kabaya, pero binakatira na rongo ni naman dame malumani. Sa nung una ni dat kala ni ragdig di bara. Tapos sa dita ki sagay ba kamera dugo talimay. Stop shouting, banchi ka na bingarabi na caregiving nga wala nga ni medical, nga wala nga ni loka ni baka monasi.
Molako ni bali bulan dona singa na numu tak saranga ya banas kem ko nasi me viti se nasi dona bonua numu tak ngai ko na laku ngai na tak ka mite banas so laku bali cikor to mi bali kur to na pasangkar me kakana orto na dili tak me ban client ban patient cikor to na sesama ki iyo cikor to na me sesama ki ya saranga na no jober na tui tak bali bulan ko na kaya bimbi cikin na caregiving Niu ko baka mo be tore ke sartong nga baka lelay na be balalay ke light housekeeping cooking namu na kami nanu misulu chiko ko eso para ndara ni mas scrub zan nantare na nanda scrub kena na isulu ni daka ge kai bina kina mama ni sa so bina ka tu rara no muli na scrubs Yo, nanto na puno binang ko nino ko scrub baka sando na mo sa klaki na puno mo buli kino no scrub. Na scrub sa bebe di chicken na almost $20 plus tax. Ndo na top, ndo na $20 na bottom Yo, ndo na kataling ko biyo na dola ko mo na Goodwill. Yeah, na Goodwill. Dina. Ndo na nung scrub na ngori sa rekabo toka. Se binak sartunga to binak tunga iso tel to na design. Bebe tulungan ng dola dia sa nubul ka diwa. Kaya kay sale ta ko Goodwill ni sale ta lo Goodwill Super Tuesday sa sama kabaya. To sa butal balile na kanisaw. Dina. Sa na puno ba tu ko Amerika na thrift store na. Kaya di ko binagato rin kunay ka if you are on a budget Kamana naman the presentation. Matabi ka kondor tu kunci ka una. Nakakala ko sin nakakala baka molay nasi bali bulay. Molang ngay nuli nakabanga na namuta ka pa nasi ulis talimay. Go waka mo luvenra. Ninguna rararawaki na mona comfort takira. Nanguna mera kanakina mona sonanguna iko na baka nira. Maleta nira sindro nira chilom binakanakenra. Mona kila na consistency ni kakana. Ko tuku na may balimbula ni no sa may balimbula sandola ka patamina non rekeplen to belasar mo na wili ka pa na raba na keplen so lital nga mina keplen na non rawai ni matitudok to wala mo wili ka kenta sa mo nang kasara rosar na cellphone wili ka ngona kanita ko katim ko na matengo ngona ben matisulmay kanita ba na ben matengo But so nang una nirlak may pangkonan na sinir mi bisi berarti kun is it taking it already ki ko maglasar ya na wani matek pa pa na non resusua lakten mi tumba Iyo. Yung sa klasa ro ingor ko na matang matengo. May agent di chico sa sila chico ko na na lora sa pem. Iyo, sa sila chico na mo ngabo. Do talaga na kaya na recording Kaya di chico na dakadak mo, na dakadak mo bi bakani, bi basilimi. Oli banda mo rir no ndamo. Ko baka so sandali closer, sandali regulir render. Nento saba mo di bir nando no bongi. Ba chico na dakadak mo. Like housekeeping, cooking. Nanumi sulu-sulu, so very high-end clients, kala? Ira Lepo na high-end, ira senga nindo binakata me kilay ni okendo non rakegiba. Non rakegiba. Rando bebe ngonela to beka serasin binakata me kilay nir sangarabichi. Sarangandra. Doka nindala ko bangko lunch. Rando kaya. Oh, can you just Iko tanga mo boy suliani. Oi sulu me bebe nak. Ngona ando bimbi na no mula ko ni na mo sa na torra chiko. Na sana ko na nomu na agency man this from agency perspective yung gua talaga wir na private caregivers linda sala ko ni ba gono vale ik san assess tak na balungo sana kilasar tok na puno ito ka kinoira ocha sana nge huli na matero chikubira na likes and the dislikes na karon do binakata at what time ik san geta ka ko so na kambibi ana non tay sulu Ara kem karan do way sulu binakan nirle lunch so rondo lago tunga besi nga lunch ke dinay ka kem balam ko mo sana nakataki ko bulet ko sana no isulu ko iko kilana benga ni to ka bana watekin na won ron lago chikina wateki ir nona itoka ni kem ni na le soto wate chiko me viro ro binak chiko ko pa ko sa tukun mo una Goodwill nga sarawatan na isulu ba na Iya, Dina. Papa, kake dika. Tungay Goodwill. If you're on a budget, kaya kaya mo chiko musilin, bili niyo chiko mabinaka. Yasa ka nga, so talaga na stoli libro po, rabin katsar to kanong business. Dina todo ko. Binaka mama o pakasabata ka mo baka madala ta timingori o kenda na baka iko sana turmay na housekeeping na kango baka so ngono sana liba katal na luben, right? Endo na ka au bulida tal nga baka lebo ko no
whanu mani bimbi me doro vital no taka, o iana nondra menda tarungira, ni desangi lako yani, menda tarungira, what would you like me to call you, to address you, or address your mom, address your mom, but let then you can do, o yondo, wamadalo nga bango mama, and in my culture, where I come from, o ira ke nga ira sa matua sa ngase, we either call them mom or auntie or grandma, o kenda vati au nau da nanonda kadivira na matua nanonda rokovira, o sangendo tarongira ngone da baleta ni so mandanga o sando kadivira na mame, niule me vengarabi rangendo la kana luvenra ira sangani tali takaya. Koe ana kai bimbi kina menda na kilarau I liu, menda tarongira, how would they like us to address their mom or address them? Me rau ni matata tu kina ya, ni ber ni tongeli toso ya nondo tu vingarabi. Iya, din saranga una ya. Dono kan bimbi ngori nanonda address take, how they want to be addressed. Mambimbi nangonongo sale besar na kila na Bibisau na nando buru-buru, right? Lebu sarabina kata meri address taki as she or he or kala. So we have to honor that, They are not the preference. Kendo dalako ya ni as ndo ni vingarai, Dalako saranga ni mentalita ka na nanda taka. Dana sinren le impose taka na nanda beliefs, na nanda religion, na nanda culture, na kakete ba abi, right? So sinren yo rin lika na uwira, ni oira sin numunau. Yo kenda that's respectful, Menda yo ira, rin sini talita ka chiko ko baka sa too much me ay unay, they don't like that. So just ask politely, how do you want to be addressed? So naman the political preferences. Yes. Kala sandara lako ni sa kila kung ay Republican no ya o Democratic iyo sandara na turtak man nga sayo yo tunga iyo baka ngandali mo dua bataki na siseng dua bataki na siseng iyo bataki na lako chicken da turro chicken ni nasa ni kan dala kan mendali vingarai Dina, totoka wako ati wakambula tuka ani viki mdona sema tuko mai nika mbula binaka ke rosawa se tuka ani ke makai soer na veli buli ani na bukuni dhaka basic sengi tika muna dhaka koya roni ndo talmbeka na singa turoni na game vital no tu ke nike iyo ke ro tomari tuka na ni ro vital no sa roni voto kango vita na miniti mena mai dhava tal na vital no na mai na vilonga new na kavini kua ni reda tiko mengore ke romai beto mari tuko ani ke mama ko be sivo selangi and kena sangai tunga menda buke baka bimbi ni sa lebu tiko ni toke lebu na kai viti sa raya tiko mai na ve madawa ado tiko mai ki na ve madawa ka sa mai tomani tiko na ve ngarabi tage kila ke tu ado mai merika gona vanua and mai tau ya buke kina na longa ni ungo na tamba ni vengaravi se na caregiving ko ngone ai sa bimbi kina menda na kilati ko na dava endondonu menda na dakava waka bini bina ka tiko be mama and nona mai be wasi tiko na be ka kiro mai wasi tiko yando na ka bimbi na kende re rai na nonde sulu mama utali taka bakali na ka ko wasi mai na mother saoti ko na o klanto roa sengi vital no taka na program y roa vital no taka tinga ni semberindor mai vital no na bilonga niu na kena kotina e toku kunilinga anda e sobi ra resenga ni bina kato ya wakam bimbi ke bakai so sa gibana kulini ngon ratalnga e sa mama re nangone sa kila sarangasi tu kina santa lakuan mendeli bingarabi very thin koya bimbi kina menda nandongaro na toku kunilinga anda na nonda nondi kochi na nondi sulu me presentable me mangosa tu ani na kendiri rai anda satu bakarau mendalakan in the living karabi dona ka kan din ngoro uno sorry to cut you off no not at all open katola ka mo se ani misala pen donando ni business melere dan na client ko na kasar ngale market te chingo na kegiba dina to doko Tarndo tarmeso. Will your caregiver be here on time? Can they be here at 6 a.m.? O eu sario. If they will be here at 6 a.m. Na time na so nakalala ni rendo sapi pula very particular. Quando roni da kaba go go. Taka chiko kenda sale market taka sarchinga na caregiver. Pana sang ni berra. O kana go, kana ni basanga, kana ni sasama ki balai, korin da kaba no laundry. O kana da kabongo bigo. Asoliveira, Era sa chika sa ngai vera, baka tu chika na non expectation sa tok sa ngai kya.
Ocha me ge lako ni tame kegi ba. Matin si ga imbera. Terus sing sempat imbertale. O tiange laka ni ge lindambi tu ge sini be wasanga, Iyo. do na waka sama ya, o senga o lak meke mo mi bin karabinga. Iyo. O sini me wasanga o senga ni mai sasama ki se dava, so na Ona kabaya. sa buli sa nga sana kalalay nang muna leklang gue kona nakake de sini toto bata keda naman ta kilaka sin toto bata keda naman the experience, and that's okay. But if you are willing to learn and you are willing to share, and these things need to be told, kala menta vital mata ka bata kena kege right ker pambimbi oi ko muna kuni ber iko na ka mata ni ko sa ano to na bimalima lady tiba kinto nunggu nana tamagu melete ka po na bitu saga di tiba kikwa may nabimalima ona kalak sampai bimibali ale pitte ko ale drop te ko matami kuni bero sanga di tilestali bale mo le ko chir na nunggu nganibuli nam bimbi ni ngona wakenda may bichi sanda klaket tu na fiji time dona kambimbi ana ngona dona kambimbi na ngona dona kambimbi menta may engage pati kirnangase it's cultural for us time nambera pa kami normal tu siya nakenda na biwarak to na yado mayor tu ya to nangirini mela ya baya na the culture wakenda da sinrani bosa menta bosa tu ya ni birnangase bikenda enda na warak so nakabaya nindu chika na background dala kumikini eso se kuku sartu ngabira ya nirlako ya ni bono ni taka early bindo kay sartu ngabaya yo buno ni binakata na vital no naga se binakata na vital no ko sana geleyas no to kya nalutaka to ngone so nakabaya men de vital no taka na training etu na vebu ketu na kake de tu endara ni vebu kitaka na bonongo Kaya kamandang sikla na bubuna ka na po sa babalangi. O saya dumiki iko na binakatanga na may takataka. O sa babalangi sa daw. O yun do kaya. O iraman na ka na kime ako matilili usar na nanda po sa babalangi may bekyan tani tuki Era yung iraman na ka na. Kaya sa mura kayo biro babalangi talia may meko half may. Yung tabital no round na turo na sa punta binakata na ira turo na talaga na sa punta binakata. May buhat talaga nga na nanda energy minala may menta makaruti kikenda. Ninda na rani may lakaba na wika endangan rewa menda rauki na ninda may lakalaka na bunongo na rani may sautu kinunundambul ni batu balik ke pati kay may biti. Winaka wakalewu. Na wakamadala talanga ia sa mai dawa toka kina na niro vital noa na kawinikua na nondai wasiningo na ni maina be longa niu wakawini be naka tiko be mama ko be si wase langi na nona lamusoli ka rauni mo vital no taki tiko kina na ulu tanga bimbi roni kango na ulu tanga bimbi dundu na nonda ngole mai na bonoli bongo Amerika ko bambo tando siama talitunga mai Australia New Zealand so talanga na kai roni dona libu lida talitunga keri roni dona li wakanga taka talitunga keri me kana nanda nangaunai whether you work as a caregiver se o lako ena ndona tambana talivenga ravidava na kai bimbi kino ya na ngaunai na nonda ndoka na nonra ngauna o ira ka ke robi sureti tugani kina ke bakai tiko e sona nomuni wakasama so ambeka na wakatataro ka rauni mai vital no te tiko e na nonde wasiningo na watongo e na vea kabini wakarombuka mai na velonga niu be toko ni tiko kina na Connect Fiji Care ni vola mai ni wakota mai na nomuni wakatataro kina Radio Mbulando Bata se ve marama ka ovesi vose langi and a messenger se ratalngani ni mbiuta mai viau una buninda kua tiko talangayani and a messenger vinaka bakalebu mama do tale na ka ni vea wasia ni berni ndor mai viva ka mo de take na ka vinikua Tanga una wa vina ka bikin do na Radio Mbulando Bata na ngono vina kango na program vina kango ba mi vina ka kedi chikeni be na baro ro chikumai na toru chikunga ya na kene na kindina nga ni vital nongo ana be barara matake na be bakungechi men toro to seva que non manda kilaka nero ni totoka kisarake non manda bengarai Gana kai totoka kina na nda kalunga ta wakalebu tiko kina na ngole mai kanda mai tau yabu e na wano libungo Amerika ni levu na kai wakambimbi tiko i California ni waso tiao na wano libungo California ni levu na kai se nganinda na rawata se na ndau waka drendre taki tu mai na vea se Amerika tale so e waka rau taki i California koea ni sa nanuma tiko muni ngole me Amerika ni ngole
mai California, sa tungo na ka ni Buke, ka rao ni na mai Buke kina, me mai toia uta ki tiko na mbula, e na vanua liwa ngo Amerika, ni mernu ni ngai toso ya ni ngoale mai, sa tiko ngo marama kauvesi, e na Connect Fiji Care, ka wakatela kina venika, leo ni langi, tiko talangana nona Academy, ka wakatawulidi tiko kina na veka ke de sara, e ndondonu mo ki la, bera ni o ngai ngoale ani kina, mona laki really new, and a longa new va caregiving ka mai ve tal no te ki na go vina ka bakalevo mama wa ka nuni vina ka ni na dua na madha vina ka dona moni madha vina ka na moni madha go tura rao na ka chiko rawi ke ni sanren re mai na taka wa ka donu ina the agency le lebutu sato ya utako na marama ko ra sa mai na mar agency ye bukea Ni borro o tigongo ke na programo warotaki mai na vei longa niu ke na Connect Fiji Care. E na vengaravi nei Mama Kaupesi e na Radio Mbulando Mata San Francisco. Me kauti kanda wata mai.